Sengap ters pelaj na phang ya ki breu wa ajing da ya ikong kursyut. Itu ikong ikren hi bat penberal hi hadin pat isadom. Itu ikong imat impat don confident. Hindrai lada ilalong confident imdai ban sengurem. Kabaila keren hi haba pi pelaj ya kinu kisan tetep video ki breu simbat bat ki penberal bat. Om don kamban panjing bet ladang pelaj in the form of new information. Ladang ile reaction bal ladang ikan thok ya ka jingle jongka namar kadon ka fair use hapok ka section iwe not nyo jongka copyright act iwe kendai nyong real ka basya ban penukam ya ki material jong iwe ladang kidon jing temu ban criticize ban pelaj in the form of news and information but le reaction saong ya i ban husiar bha lada i pelaj ya ki video ki balong sensitif ha social media namar bun ba ki bapen viral om dai tamanga bila yo i ha ki Facebook WhatsApp bat YouTube ru bun ki ba ya post ya katu video lada kadai ke brio ka babiang ba perkat perdany kam dai ban syukuno tang yang amrwe namar kidang don ki badang i ya katu ke video ha ka jing sisa lada dai ban wat suayu brio bapen viral ni kong om dai ban syukuno kulmar habaklah that hi om dai re basu idet manga kumbalaong lek kersyut hi makaru ka penberal hi kamdai ban surem ya kata omdai bang sim kabu henre ya ka jingle jong i ngam sngau ya hap lada kambam je khluj ngala delete ya ka video henre ya ka jingle jong ka tingam priang haswa ba in pelaj ya ka tu ka video pa delete pitip ile kumno yanga tang manga utura channel hi batip henre kiwei wat ya bunere lada pintip ya kajing sisya ba ile yanga hatu tang mangasi ba penberal ya ka video jongka ngamdon por penyabunia bat ki khna ikat ki bom pat sempang ya kajing mut jeng perkhat penkut upelaj na phang channel.